Ok ljudi, dobrodošli u novi video. Dobrodošli ljudi u novi video. Ovaj video će biti zanimljiv. Znači imam 7 dana da naučim vozit motor na zadnji. Prije videa, ostavite like, subscribe, share. Zapratite me na Instagramu @dariocox. Još uvijek traje giveaway ručki za motor, tako da ako već niste, prijavite se na giveaway, imate sve na mom Instagram profilu. Bacite like, subscribe, share, napišite u komentare da li više volite motocross ili supermoto videe, tako da, eto ništa, idemo mi ljudi u video. Ovako, napravio sam plan. Imam 7 dana da naučim voziti motor na zadnji. Šta sad znači naučiti motor na zadnji? Ne sad da ja njega mogu koliko god hoću voziti na zadnji, nego da dođemo do te neke, kako se to kaže, vage. To jest da motor dovoljnu visinu dignemo na zadnji i da naučim eto voziti bar 100 metara da naučim voziti motor na zadnji. Za sad, pustit ću vam sad video kako za sad znam motor voziti na zadnji. To nije ništa posebno, to je skroz malo, bez učenja, bez ičeg. Podijelit ćemo video u 7 dana, znači svaki dan ćemo učiti nešto drugo. Prvi dan sam stavio da ću učit kvačilo. Počeo sam naučio dizat motor, pošto imam 125, naučio sam motor dizat sa kočnicom, znači da zakočim i onda. Sad meni će biti teško, moram naučiti bez držanja kočnice, samo gas i jedan prst na kvačilu, samo s kvačilom dignut motor na zadnji. Tada ćemo raditi prvi dan. Biće jako teško će biti u 7 dana to naučiti, ali eto pokušat ćemo naučiti u roku 7 dana, inače se to uči pola godine, godinu. Ja ću probati u 7 dana, nadam se da neće biti sranja. Eto, ja mislim da je ovo jako zanimljiv video. Prvi dan će biti sutra, to jest 14.9. Očekuje nas 7 zanimljivih dana, ja ću svih 7 dana staviti u jedan video, tako da sve to imate na jednom mjestu. I eto, vidjeli ste kako za sad vozim i idemo ništa, šta da vam kažem, idemo naučiti ljudi, probat naučiti u 7 dana voziti motor na zadnji kotač. I ljudi, evo nas u prvom danu i danas ćemo učit podići motor na zadnji samo sa kvačilom bez prednje kočnice, ovako, gas, kvačilo i na zadnji. Ja sam navikao stisnut prednju kočnicu i kvačilo i onda ga dignut, ali moram sad naučiti tako, samo sa kvačilom. Tako da danas ćemo to učiti i pokušati što dalje na zadnji. Tako da idemo, mislim da je vrijeme. Probat ću ga dići, ja mislim da će ga dizati u drugoj. Ipak ćemo u prvoj morat. Uvijek kad idem na zadnji, ja sam navikao, pošto sam malo na zadnji vozio 125-icu, ja sam navikao, gledaj sad ću vam pokazati. Ja sam navikao gas ovako, znači ne cijelo vrijeme držat, nego tapkat po gasu, ali to nije dobro za četvrtakni jer tako se ne može naučiti na zadnji. Na četvrtaknom, tako da moram sad naučiti. Dobar! Ali je dovoljno ljudi, iskreno. Malo mi je mali ovaj teren, ali za prvi dan je dobar. Jer u prvom danu učimo samo dignut ga na zadnji bez kočnice prednje i zakočiti. Ljudi, dobrodošli u dan 2. Danas ću učit što duže motor držat na zadnjem. Znači ovo nije službena cesta, ovo je kao da može se nazvati poljski put, ali samo što je ali je zapravo nema prometa, nije. Ovo je dan 2. Jučer smo naučili dignut motor na zadnji bez kočnice prednje. Danas ćemo to probati malo poboljšati sa što duže da ga držim na zadnjem i pokušati promijeniti brzinu dok ga držim
nećemo ništa forsirati, nećemo danas dugo. Ljudi, ja mislim da sam hito vagu. Vaga vam je da motor držite na istoj. Mislim da sam hito, ne znam, napišite komentare ako mislite da sam hito. Jebote! Znači ovo mi je rekord do sad. Ok ljudi, dan 4, jučer nismo ništa snimali zbog kiše. Danas je mala promjena plana. Danas našao sam ovaj tu asfaltirani mali dio puta da danas tu radim. Nadam se da se niko neće ljutiti okolo iz ovih kuća. Još se tu vozim jer ne znam jer sad to neću, ali uglavnom tu ćemo se provesti malo. Danas ćemo samo malo u prvoj brzini ili u drugoj na zadnji. Samo da probamo do vage doći, nećemo nikakvu dužinu gledati. Nećemo gledati koliko ću dugo ga dići, nego kako ću ga dići. Ljudi, dobrodošli u dan 5. Danas smo opet tu na igralištu. Probat ćemo vagu hitat. Ako uspijemo, uspijemo. Ako ne, imamo još 2 dana. Ovo je bio malo loš pokušaj. Ujebem ti. Zašto se meni svaki jebeni video motor mora ugasiti? Ovo je bila vaga. Nice. To me ruka boli. Jako sam udario. Dobrodošli u dan 6, ujedno predzadnji dan. Yeah, boy. Ne, znači nema vida u kojem se meni nije motor ugasio. Moram danas ući zadnju košnicu, stiskanje lagano, ne da ovo bude ovako kako sam sad napravio, nego baš lagano da bude.
polako na zadnji. Ili uopće naučiš na zadnji, ali ja sam zadovoljan isto. Ljudi, dobrodošli u 7. zadnji dan. Yes, your name. My name na ovuvu enye tu enwu ugbemu osas. Ja ne mogu vjerovati. Dobrodošli u zadnji dan ovog challenge-a, izazova, i nadam se da vam se sviđa ovakav tip videa. Danas je 7. i zadnji dan i eto, vidjet ćemo koliko smo napredovali. Vi me zapratite na Instagramu, ljudi. I idemo za ovaj video posljednji put. I ljudi, to je to od ovog videa. Svaki mjesec ja se nadam da će biti sve bolje i bolje. U 7 dana, sad trenutno, ja sam previše nego zadovoljan. Sad mogu motor voziti na zadnji više nego što sam mislio da ću moći. Nakon 7 dana, ja sam to uspio nakon čak jednog dana. I eto, ja sam previše zadovoljan. Sad mogu nekih otprilike 300-400 metara sad mogu voziti na zadnji motor. A mogli ste čuti na početku videa da mi je cilj bio 50 metara, a ja sam skoro 10 puta više naučio u 7 dana. Tako ljudi, ako želite naučiti motor ili bilo šta, ako želite naučiti šta mislite da ne možete, probajte, nemate šta za izgubiti. Ja sad nemam šta za izgubiti osim polovnici. Jebi ga. Svi ljudi, eto, nadam se da ste uživali. Followujte me na Instagramu, na TikToku i to je to. Vidimo se ljudi u sljedećem videu.